Siyanemukela ke nonke lenikhona. Anginike na ishu baba ke bese siyahamba siye emakhaya. Egameni lenkosi. Amen. Sitawubuka livi laNkulunkulu labe sinabo kuleli viki lela sikhulume phasa le theme lenkulu yelibandla lapho sithi reflecting the Lord's glory in all spheres of life. Kwase kuthi ke last week, I mean ngalukulela viki specifically sakhuluma ngekuthela tithelo leti tawuletha udumo kuNkulunkulu. Kuthela tithelo sabuka incwadi ya Mateyu sahluko 3 verse number 8 lapho iBhayibheli lithi asithele tithelo letihambelana noma letikhombisa kuphenduka. Sabuka nencwadi ya Johane sahluko 15 verse number 8 na verse number 16. Evikini leliphelile ke bese sibuka tintfo phase sihlokwana nje lesithi a healthy Christian. Sibuka timpawu letikhomba ukuthi nembala lo muntu lo ungumKristu. Ngoba kufuna kubonakale ukuthi ungumKristu. Singakholwa ukuthi ungumKristu kodwa sibone ukuthi ungumKristu. Namhla ke ngijikisa tikey ngifuna sibuke an unhealthy Christian. Timpawu lesitawutibuka lapha ngiletikhomba ukuthi lo muntu lona noma athi uyakholwa kodwa akaphili. Alamanye amagama impilo yakhe ayihlamsi. Niyakwathi kuhlamsa? Aha. Noma athi yena uyakholwa kodwa impilo yakhe ayihlamsi. Impilo yemuntu lengahlamsi ayinamveta Jesu. Kuthule nkonzweni. Nayingahlamsi nje impilo yakho ayinamveta Jesu. Yini ke lelenda ukuthi lempilo yami nempilo yakho ingahlamsi. Ngidawubala leto tinto ke namuhla. Ngoba ngifisa ukuthi ezilibandla asibe ngemakholwa one la relevant ngamanye amagama noma phila sikhona khona sivelele. Senjani manje? La sikhona khona sivelele. Kwesibili uma ngefika emalanga akho ehamba emhlabeni ukhona kumbona uNkulunkulu. Ungaqithi isikhathi la sondweni. Utohlala la sondweni uqethe 2-3 hours kana sezulwini awuyi. Kan mense ngidawuthini? Kuthule sondweni. Uyekele kudlala busondo. Ngoba ukudlala busondo akwendi umuntu alungele kuyezulwini. Nikhona abazalwane. Asunzeni ngelivesi. Galatians 5. Staqala verse number 16. Siyogcina ku 21. Kufunzeka kanjena. Kodwa ngithi hambani ngamoya. Hambani ngani manje? Ngamoya. Yes. Khona ningeti ufeza tinkaniko tenyama. Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya
namoya uphambene nenyama ngobe kokubili kuyaphikisana kuze ningeti kwenda lenikuthandzako. Kodwa naniholwa ngumoya anikho ngaphansi kwemthetho. Phela imisebenzi yenyama isebaleni ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala, nekhonda tithixo, nekuthakatha, nebutha, nengani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubuka, nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tinto letifanana naleti. Balebuzakwa naqala abanye bathi ngeva kula Bhayibhelini. Amen. Nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tinto letifanana naleti. Lenganitshela ngato kucala kuthi labo labenda letinto bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Labenda letinto hayi laba yesondweni. Labenda letinto. Labenda le noma ayesondweni nakenda letinto. Nomthandazo embabana alliance kepha nakenda letinto. Awutshela makhelwane nawenda letinto. Kuthule enkonzweni. Kusho mina. Nawenda letinto finish. Noma yeshumayela njengami nawenda letinto. Kuthule esondweni. So lang kwasho bogogo. Nawenda letinto. Awumphinze verse 21. Nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tinto letifanana naleti. Lenganitshela ngato kucala kuthi labo labenda letinto bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Labenda letinto ngeke balidle lifa. Labenda letinto kude tithelo lebangathela. Ngaphandle kwemisebenzi yale nyama. Uma sithi ke reflecting the Lord's glory. Kufuna letinto tiphuma. Lo lokwenda ke lempilo yakho ibe nzimnzima. Lo lokwenda lempilo yakho ibe lukewarm. Lo lokwenda lempilo yakho ibe buthundu. Uthandaza uya enkonzweni naku. Namhla ke elamanqama. Kuthule esondweni. Elamanqama. Dakona. Nangabe nje la userious. One kuthi ufuna kumbona uNkulunkulu. Namhla nasiguqo sakho. Nangabe nje userious ngaNkulunkulu. Uthi mina ngingilomunye lokho lesinqumo lekuthela dithelo. Lokhu lebe kungehlula namhla ngiyakungqwaba. Ngiko ngizele emanqamu namhla. Futhi akusithi nekubaleka. Ngoba ekugcineni ngulo otawulimala. Nisangeva bazalwane. Angidosayonda nayiwoning namhla. If you are here and you are busy in your things, you will be exposed. Not long from now. You will be exposed. Wehlukile ukuthi wehlulekile. Uyalungisa. Ngikhuluma ngemuntu lophila esonweni. Ngoba tinema levels letinto. Bakhona abantu lokhanda simhlambe kukhona lapha angakayibambi kahle khona wehluleka. Asikufuni lokho, but kuyendeka empilweni.
Kodwa na uhlobo lwemuntu lophila kunathi tinto. Ngoba kuyamvala Jesu. Ebazalwane, ungaya emahhovisi embuso. Ungaya kunoma ngimuphi umsebenzi, private sector. Nakunento levale abantu bangakufuna ukukholwa ngithi. Abantu bamfuna uNkulunkulu. Manje badidwa ngithi. Okuthule enkonzweni. Badidwa ngibani manje? Badidwa ngithi. Namhla ngithi bye bye. Bayekele abantu ukudidwa ngithi. Nanange ma statement ekuqala ke. 1. Kushiwa there is a big percentage of people filling our churches who are unhealthy. Bethe ngozweni bela. Namanje nje niyangibuka. Yakuthanda kholo. Kodwa ukuphila ukholo. Oh amen. Yedlula ekuthandzeni dikhomithe ekholweni. Nakunento longathi tithini hamba kusimakathe unemandla uNkulunkulu. Ekulekelela. Ukholwa kusiyo kokwethi ingelosi. Webantu labatinikele kuNkulunkulu. Basi bangatinikela. Bathi inkosi ngidakulandzela. Oh amen. The percentage of saved people in the church determine the spiritual condition of that church. Nizangiva bazalwane. Leli nani lalabasindisiwe lasondweni. Ngileli khomba ukuthi sinjani silibandla, siyaphila, siyagula, sifile. Hayi lenkumbula. Hayi mina sengidawo yokuthandaza alliance. Hey, kumnanzi kulesonto. Nemfundiso yakho ivela ku TV. Vele emaphepheni. Khulume la ku radio. Angeke kuside lokho. Oh, amen. Akude ukukusitha khona. Umekuphi naNkulunkulu. Praise team, ihlabelela kube mnanzi baqoba. Akukusidi lokho. Akukumix indzawo lokho. Nizongiva makholo. Akukuyisa indzawo lokho kuyisa endzaweni. Where are you with Christ? Futhi siyekelele tikalo letingakhulumi. Basi nomnyaka wavakashela abangani bakho asifuna kubajabulisa. Waya ebuchari. Fuka tsenginyama. Bafaka lelivosi libe linenge. Ngoba livosi wale lisheshe likudzine licedzele appetite. Uthi ke lo thengisako libe nganani. Uthi libe linengana manje ngamadoda lawa ashofa. Uthi ngiyayivinza bekushofa kodwa libe nganani unwa enhloko. Uthi nasaphendula usingicabanga ukuthi 10 kilometers angalunga. Inyama ayithengiswa ngama-kilometer. Thengiswa ngama-kilogram. Lalela bangadideka abantu kuletinye tindzawo ngekusebenza ama-measurement la wrong. In the church, one measurement. Where are you with Christ? Hey, lela sondo lela li-rich kwabantu bakhona bashange timotle. Hey, i-measurement yekuphila akusitho timoti. I-measurement yekuphila akusiyo ama-professions. I-measurement yekuphila. Where are you with Christ? If 80% of the membership of the church is truly born again, that church is considered to be healthy. Uma 80% walabantu labalasondweni basindisiwe. Singalisho ukuthi leyo cha liyaphila leli bandla.
uma 80% basindisiwe. Insinziso ihanga munye lasibanzi. Ayisiyethu yakho. Ngikhumbula le advert. National Eradicator HIV eAfrica. Sakhe a new generation. Sibe ne HIV free generation. But it begins with who? With you. How many are you? Huh? You are one. It begins with you. Nekuphila kwelibandla begins with you. Uma ngabe leli bandla ma member khona ngi 50% kuthiwa liyagula lelo bandla. Uma 50% kulaba sindisiwe. Amagama hamfu waleli bandla basindisiwe. Kuthiwa liyagula. Libandla can be sick like any human being, like a bird. It can catch flu. Angithi khona le flu ethi inkukhu. Nemkhuhlane kulamalanga nje kubreak icholera kuletinye izindawo. Nangabe 20% or less kulaba sindisiwe. Kuthiwa that church is dying or dead. The question is, where are we as Mbabanalais? Nisekhona bazalwane. Nimvile lo Galatia uthithe. Ay ungathaba awuphinze make mema. Ungathaba kamvala balenkulumo na. Kale. Kodwa ngithi hambani ngamoya. Hambani ngamoya. Khona ningethi ufeza tinkanuko tenyama. Yes. Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya. Namoya uphambene nenyama. Yes. Ngobe kokubili kuyaphikisana. Kokubili kwenda njani manje? Kuyaphikisana. Bamba, kuphikisana lapha moya ne nyama. Le nyama ke buyani akusiyo le. This is the body. Le nyama lekhulunywa ngayo la ngesilumbi kuthiwa ngama sinful desires. Lo lokwenda ke kuthi la kube ibattle, kube ngilapha kuliwa khona. Kuphambanana nto letimbili. Inyama, the sinful desire, ikhanika lokuphambene nalokufuna ngumoya. Namoya ukhanika lokuphambene. Kuphela kuthi la kulokho ngila kumanifesta khona konke. Lokuthi wena uhamba ngakuphi kumanifesta la. Hayibo. Nisangiva bazalwane. Kukhonda uNkulunkulu thina sibona sophakamisa tandla yazubazuba. Hallo lokuzubazuba kufuqwa moya ngoba wena uvume ukuthi moya akadlodlobala. Nangabe wena wale ukuthi moya angadlodlobali kudlodlobale le sinful desires ngiko siyawukhanza so wenda lokunye. Ngeke ngalalela lomnye ngihambe kushumayela umfundisi Msibi kaManzini. Wathi Satan uyanatha. Mane ngalothi Satan uthi umtimba. Ufuna umtimba. Lo tamnathela. Nisangiva bazalwane. Hey ngayiva lento ngayijabulela ngamshayela. Ase mfundisi that was powerful. Nisangive bazalwane. Nisangiva makholo. Satan uyabhema. Shaya inkawuza. Ikusejita. Ola. Nethu sebenzisa umtimba wemuntu. Lama sinful la ngilafika ubone khona. Kunempi ke nalo uhlethi nje kunempi. Labanye betile enkonzweni kodwa ngathi ngase bahamba. Kunempi. Sine sesibatsala ke sihlushwana nabantwana. Ufisa ngathi umntwana wakho ngawubuyisa bhobhojana yamfasa. Niyamathi bhobhojana. Sipanele lesikhulu lesisinoma ngabe uyafasa
nawusebenzise sona noma ngabe insimbi inengane kutawushuphuka yona. Sivunga singasibisa bobhobho jana siyabafasa abantu abethu. Ngoba nasibatshela abeva kanti nesesiyayathi impilo ziyibonile. Bona bathi asifrustana. Kanti siyafrustana. Amen. Nisekhona bazalwane. Funza manje. Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya, namoya uphambene nenyama. Yes. Ngobe kokubili kuyaphikisana. Kokubili kwenta njani manje na? Lalela, lo lokwenda impilo yakungahlamusi. Nginayimpi. Amen. Hangisi kan ngoma yabantu yaseVenda nika wathi banikana ini, banikana nini, banikana kuphi. All right. Number 6. An unhealthy Christian is someone who knows nothing about genuine repentance from sin. Kona hlobo lebantu sinalo azange seliphenduke umuntu lasekhaya. Lukhona esondweni liyathanza futhi. Ngenteka nekubhalisa selabhalisa. Mana azange seliphenduke. Oh, nisangifa basalwane. Wabhalisa nekubhalisa. Mhlambe labanye sibemukele sababeka la. Angisemukelana lapha thina. Mhlambe labanye bethile nje lapha bedlela inini. Sabanika certificate. Mana azange saphenduke. Lalela, you are unhealthy. Awuphili. Lokuthi wedlulela noma wekhwele ngala lalela nawungaphendukanga awuphili. Wesibili. An unhealthy Christian is someone who has not had a personal encounter with Jesus. Sinalo lo hlobo lo. Lolunye lingathumeka nekuthumeka ulithumela kwijini. But they have not had an encounter. When you have had an encounter with Jesus Christ, kunento ethendeka la kuwe. Hayi ukuthi awuboni longakudla nalongakuthatha nalongakuphatha. Kuthi kukhona kulambi kwakho manje kube nento lele ngekhathi. Kunemandla lale ngekhathi. Kunemuntu lo lengekhathi. Lothi lokhu kuyangifanele. Lokhu ngakudla. Manje ekukholwa kwami akuvumi. Hayi kusakuvuma inibandla, hayi kusakuvuma umfundisi, akuvumi lokukholwa kwami. Ngeke sedlule inyanga abantu abasekhaya. Sinike sedlule abantu abanedloti. Umuntu onedloti unezinto yangadidli, tindluba kadidli. Tinhluma kadidli. Ebazalwane, for how long are you going to stay with it? For how long are you going to be controlled by that? When there is freedom in Christ. Umendotana emuntu nikhulula. Nibangilaba khululekile sibili. Baba Alliance, I'm here to appeal to you. Nikhona enkonzweni. Yes. Ngabuswa tindo. Yebazalwane. Kuthi nje nina ngoba aniva vele ngalokufana konkosi yami bengitshela labantu aboma kitona uyathi kunalomfundisi esikaba naye wafika emalapha abeka ngayelo njengami wemalapha nje pulpit wakhuluma lapha pulpit wazawuqetha but that man spoke something powerful. We can enjoy uNkulunkulu every day. Ngeke sibe nenzaba ya up and down. Hey lalela. Inzaba ya up and down unokuthi wena uya ngekuthi kunani eceleni kwakho. Oh hallelujah. Ngani thina labakholwako asisiye thermometer to register what is there. Thina si thermostat. We come with our own temperature in every situation. We detect what is supposed to happen. Kungako siyajabula kuthi akunamali namhla akusinkinga kimi ngiyidzinga le mali kodwa kuyivimbi injabulo yami ngoba ngiyathi imali ayikumshi mina ngimusha ngisimakathi kuthi I'm a joint heir with him. I'm seated with him in the heavenly places. I'm a child of God. Angimusha uthi suka nginaye noma nginaye. Niyangive bazalwane. Hey.
Uyalungisa le mshado lesekhona namuhla. Seyihunyushwa ukuthi kunani ekhaya. Nangwana lutho ukuthi umshado. Ukugula lokho. Umshado sibili, i-covenant between a husband and a wife. Kunekudla kunakudla. Solo umfati wakho, solo indoda yakho. Uyakulala akakakulali akuhunyu. Msanibheka phasi ngathi ngithandazela bukani mina. Nisekhona abazalwane. Ayisho lento. Nisekhona makhona. An unhealthy Christian is someone who has not been transformed from within by the power. Lendo lebengisanda ukuthi sisono silambe kwakho. A touch is a move. But kube nento phakathi kwakho let's not you. Not you. Hey ngilambile, not you. Not you. Ngweswele lo, not you. Not you. Phakathi kwakho. Asiphitha nasabhala. But awumangala ukuthi yini sinesikade gijimeli letindo livele ligijimelako. Anginamntana ungashenda ulibele. Na ungagana namhla ulibele. Standard sale live namhla. Nazana balusizisi. Nesitawuthela tithelo yabazalwane. Kunena kuloko funa kwendeke nalo kusho igeography. Noma ngathi ngayigcina kuyifundi but ngisakhumbula. The higher God becomes. For rain to take place, kufuna kube khona kunjinjana kwemimoya. Nisekhona abazalwane. Funa kube khona kunjinjana kwemimoya. When the cool air moves, warm air comes in. I-vacuum ayinawendeka. An unhealthy Christian is someone who is only in church, but not in Christ. How many of those we have? We are in church now, but are we in Christ? Those who grow in hymns, not grow in him. And an unhealthy Christian is someone who is only in church. Yes? Let's move. E. An unhealthy Christian is someone who practices churchianity. Ifeni yaleso, mina ngitsinwe ngamafeni bantu bakethu. Uma uyifeni ngicela uhambe. Uma uyifeni nje ngicela ungisithi. Excuse me. Ngiyithanda imabana alliance. Phela yathi sifeni nepartner kufana nesupport. Ifeni nayicansuka nje nesikotela esijikjela. Ihlawuliso iclub akanandzaba kude lokumlahlekelako ngoba kasisupporter yale club. Oh nisangiva bazalwane. Kude lokumbinjako. Ifan. Nabe ufuna ukugqoka skipa nje ufuna ukugqoka skipa sakho nabona ukuthi iswalo noma iHighland. But akafaki nix. An unhealthy Christian is someone who's still battling with one secret sin or the other in his life. Bakhona. Ngiyongithi namhla with your own choice. Le line lelakho leli. Sikhetha tot ngoba letinto. Kusuke namhla nemandla. Nangabe uyolala kulaleke. Hallelujah. Lale kwendeke njani manje? Laleke. An unhealthy Christian is someone who's still in the church. This is crucial.
but has become a power broker and demonic agent. Neyathi power broker. I-power broker ngilohlobo lwebantu. Labanye basebenza ikhundla. Labanye basebenza imali. Labanye basebenzisa budzala esondweni. Nakunetinto longathi abathithandi bese bacala babitelana eMatiya bona seMatiya kanti batokhuluma ngelisondo. Baqale kumfundise tu bamhliphite bayekushemeni bamhliphite bofika phansi emalungelo bakhulume anything and everything. Nisena mbazalwane. Ngibo futhi lapho sebakala nesikhathi umfundisi lo ukuthi sohlethi too much. Sekufuneka lo munye. Now what for? They've got bakwathi ukukholuda nalabanye bantu bakhulume izinto lesingakafanele. Now hlethi phasi kwemfundisi awukabhekeki ukujumpa the fence. Yo hlala ngalo ukhulume izinto against your past because wakha lubonza lokuthi whatever he says ungareceive. Kanti lizulu lihlele ukuthi sonke sibusiso sakho sibe carry off that past. Oh. Nisangiva bazalwane. Yes. Ngoba as long as you are against leadership, wenda kwekuthi loloku kwakho kungefiki kuwe. Ngoba ufuna kwedlule la. Phela libandla lelikhaya kuyafanana mntwana sekhaya. Ungaqabanga nje ukuthi awuhema uphambane nezihlo nenyoko. Uthi into akuhambela kahle, khohlwa. Waluyihlo adzakwa akhohloshe libito lakhe. But unaso sibuso sakho. Hayi ngoba unemali. Le position la kuyo yenda kwekuthi akhulume live ethi kwawo. Hayi phela niyalifunza iBhayibheli abantu abakethu. Uke walifunza iBhayibheli lathi mfana wami hamba ungilungisele nje silovela ngidleka kube kanye ngubusisi. Ngeke nakufunza lokho incwadi yaGenesis. So ungadlala ngemtalo wakho. Kwala noma ngaba akakufundisanga ngihlala ngitshela lokho. Noma ngabe uyihlazanga akufundzisi. Ungaqala umdube. Uyakhuluma live uyihlo. Kuvuleke indlela tonke. Hayi. Nisangiva bazalwane. Kungako nje nangabe ungakake umbongo uyihlo, umbongo unyoko. Hey, we have made a big mistake. Fana nathishele lo aqaqabukisa le esikolweni eprimary. That person was a dream interpreter. Njengenyoko. Unyoko is a dream interpreter. Unyoko ukholelwa kuwe bonke bangakakholelwa kuwe. Ish. Hey. Ngive bazalwane. Unyoko ukholelwa kuwe kusetho lokholelwa kuwe. Bayitolo ngikhuluma lababa awashe manabukeni kube nezinto lesisalela lathi ngalweni. Bangeke bakuthanze labanye but yena did it. Ukama ukuthi inyoka kanamsebenzi. Hey. Nisangive makholo. Khuluma ngebantu mlele bathathe nabenda tindo ushemangweni bathi lo mntwana uyakholwa lo. Bona imsebenzi lemihla. Oh, amen. Lo mnye kwa graduate kule indzawo. Waya graduation uhamba nenina neyisi. Bambeka lamkhathini bemangalana ngale. Bathi semambathisile. Wayikhumula igawu wayembathisa unina. Oh, glory to Jesus. Wayembathisa unina. Wathi lokhu lengwembathako. There is a woman who sacrificed. Ngoba kukholwa kufuna kube netithelo. Nikhona bakholwa. Livangeli libe netithelo. Singathi umntwana lokholwa kosolula udlambedli. Ingomo temlumbi.
An unhealthy Christian is someone who's carnal, immoral, problematic, self-seeking, and corrupt inside the church. Sinebantu ba-corrupt. Imali kahulumende they are part of syndicate. Yokunyamalala ukuthi imali kahulumende. Ngelisonto uma lapha ngembili. Asileni culo number 37 bazalwane sihube liyangibusisa. Ubusiswa yini? Buswa ngilethi imali tembuso lo debaka. Ubuswa ngilethi imali tembuso lo debaka. Usube lesibindi liyangibusisa. Lanto nje. Mina ngicabanga ukuthi nyalo ngabe sikhathi labaswela umsebenzi ngemahedeni sinele sikholwa ko singawuswela umsebenzi. Uyathlen. Sukumadumazile. Nakuqashwa nangidumazile. Afika abamba umsebenzi ethembeke. Yini waziBhayibheli lifunza nini? Nike nalifunza iBhayibheli ngwathi na Genesis 39. Lathi simakathe bekana Joseph. Gapothifa bekana Joseph, uNkulunkulu abena Joseph. Kwaze kwathi konke lebeka kusebenta kwaPothifa kwabusiseka kwanza. Ngokuthi kuphathwe etandla ta Joseph. Athi angasebenta nangidumazile kube athi umphathi wakhe awumfunele lo nje ngawe. Lapha. Manje sebasikhathi sebaqhashi bethu. Nalapha khona kwakho baqhashi. Abasamfuni lokholo wakho. Ngoba bayathi utawulofa awuthandaza ngesikhathi semlumbi. Ngibatshele nalabo abayekhatha bolunch. Umuntu ayilanjini phele 2 hours ngoba soyemthandazweni. Noma ngabinza. Khuluma nani kodwa. An unhealthy Christian is someone who forms groups inside the church to fight the truth of the scriptures and leading of the Holy Spirit. Yava sa yabona nje mina lokho sekwendeka yabona ngisavumelana nalo. Uvumelana nakuphi pho? Nangavumelana nalo uvumelana nakuphi? Ngoba into lengakwenda uphakamise likhala ngile ngasumbhalo. Noma into ngimi noma into ngibani. Nengasumbhalo. Nalapho akufuneki uhamba umemethe find it indlela leti semthethweni tekuyikhuluma leyo nto le. Usukwathi umfathi ngangitshela ngayela ukuthi ngeke ngehle ekhumbini ngambe ekhumbi ngihle ngihamba. Mbonje ngishaya iayasi yami thule sedumo sebhu lapha ekoneni. Nalapha nje ngathi ngimix imoto yami la kanti khona ufuna ngikwende edolobheni banganginiki ikhethe esekhaya ngemali amgwaqweni. Ngathi ekhumbini. Yema. Wathi driver namhla ngayibulala imali. Wangathi babonile bangayathi. Sengilakhumbini. Ngayela ngehla ke kulenye ikhumbi. Ngangungasiso station sami. Ngifuna kuyala lo mnyemaka. Abe lapha ekhumbini. Apepeta akhuluma kabe ngendoda yakhe. Nakehla nami ngehla. Athi Mark. Ngiyacela. Ngicela ukukhuluma ngendoda yakho kanje. Yabona uyistrip indoda yakhe esalinje. Awathi ukuthi uyaganga. So ngeke ukuyendeke lokho nakuyihlo, ngeke ukwende nakumfundisi. La nokutshela. Mahala. Umfundisi may not fight you, but the office lakulo will fight you. Hayi ke, niyangive makhola. He may not fight you, but his office will fight you. Bukala.
Niyathi indzaba ya-Absalom naDavide lo mningane ngalo, but nakule ngifuna kuqonda ukuthinza. Kwala David asamqolela umntwana wakhe ngebubi lebekabendile. Kuthi umntalo ongeke amcolela umntwana wakhe noma ngabona kangana. But you know, the office of David continued to fight Absalom, irrespective ukuthi umntwana wakhe. Ngoba lo wenda sono uyafa. Wathi usuyembini. Kwala Davide ayale impi wathi nibongbonela Absalom umntwana. You will find that in the Bible. Nibongbonela Absalom umntwana. Bathi bagijima baqoshana ngemashi esuka tihlahla tabamba tinwele takhe walenga. Ufike wamthatha bulu majaha elJosi. An unhealthy Christian is someone who joins hands with others to pressurize the leaders of local churches and denominations into errors and ungodly practices, simply because they find themselves in leadership positions in such churches. Kunebantu abantu abakethu laba leadership, whether kuyiphi level. They are using different influences to get to leadership. And when they get there, they mess up. But they want everyone to a shy drill. Hey, akusilo so khona lapha lokuyi guarantee of success. How you get there matters. Amen. How you climb the ladder, even in the secular world, in the corporate world, if you want. How you get there matters. It will catch up with you. Nangabe usebenzisa sponge, tawurivileka lapha. Kuthi usebenzise ini, it is not the jumping into that seat, but the how. It will catch up with you. Anzi nabona kulamalanga sukumbanga masondweni. I can tell you of many. Tindzaba tingandolo. How we get to Tingandolo is another story. Labanye bafaka labanye takila. Labanye bagijimela khona. How do you get there? Do you know ulokubuthana kwenla? It's not about me. Hello? It's not about me. The moment it's about me, it's a problem. I mean, I'm only here to guide you, to show you the way. But it's about Christ. The moment it's a sugam balega, no balega for your health. Because what is important? Hello? Not with me. If now I'm going to lead you, it's dangerous. Balega. Ngoba kuyabe kusho sengishila mandate yebukhona bami. Wena ungahlala uthini emfati? Now ubeka sheleni. Now ubeka sheleni, beka two pop. Ungaqhubeka kuhlala noma umfati noma indoda ngeke kuhlala ngoba it means awunakuthula awunakubona kuthula. At least manijabule kube kanye ningacabanga ukuthi nithi steering ebazalwane. Steering sifa ngala sivuke ngala la kude kuba steering wafa ufile nangulethuba leku-enjoy impilo enjoy nangeke bangivala ngikhuluma nabo kodwa nangilethuba enjoy impilo ngikho nje kusesikhathi sizama kunigugudela ngayelanga nje ubuka ukuthi mise etikweleti time nema commitment lamanje ukuthi khiphe. Hallelujah.
Wende njani manje? Dikhiphe. Ngoba lenye into inkinga lena ngilokufuna ukukhishwa ngamalanga. Ukuthi khiphe nje. Ungameli umuntu otakhipha, uthi khiphe. Noma yaka Kentucky. Kuye ngokuthi khikhe lithini, noma yaka Nandos. Ngayelanga ungagibela shindiza. I'm serious. Ugibela indiza nje eDubai. Hawuhamba nabalefana ngihamba ngedvana. Yekela lengqondo osolofuna kuhamba nemuntu. Nisekhona makholo. Yes. Gibela indiza uhamba. Bese yatibopha. Oh, nene. Nisekhona makholo. Yes, uthi khiphe. Bambe sikhwama, ungabamba mfana kahle wesikhwama. Bambe sikhwama. Shaya handbag yakho nawesifazana. Wehle na uhamba wathi ungifirst secretary ka-UN. Nisangiva bazalwane. Praise the Lord. But the conclusion yami ithi bantu bakithi nginemavesi engidafunda. There is a way out. Akunenzaba uboshwe yini. Akunenzaba uqinzetelwe yini. Akunenzaba ubanjwe yini. There is a way out. There is a way out. Hallelujah. There is what? Because sibitelwe ekutheleni tithelo. Lesikhomba ukuthi sinesiphendukile. Futhi ngifuna kusho bazalwane. Uyabona lapha na utawutimisela, uthelele ithelo. Uvula iminyango yetibusise empilweni yakho. Ngoba uNkulunkulu akemi nabotsotsi. Uvula umnyango wetibusise. Hambe. Bone uNkulunkulu ukuthi kethu. The way out ngabe sithandazela ngesikhathi se prayer week inzaba of repentance. There must be repentance. If you are going to start things over, no because sin thrives in secrecy. As long uyibambile lento, as long lento uyifihlile, itabe ngilokhu kuhlupha. Ukhanza impilo yakho ingachubeki. There is a way out, and that way out is repentance. Amen. Asunzana ke mavesi ke sitothandaza. Colossians chapter 3, verse number 5 to verse number 14. Listen to this very carefully. I'm not going to expound on this. Phones. Bambala. Babulalan tonke tingane kotakuphi manje. Bambala. Lokusilomtimba, the sinful nature kudosele la emhlabeni. Ngilokuthi imenveni leyavela la emhlabeni. Ungethi kuyezulwini. Kuthiwa bulala. Kuthi ingelozi leta wehlezulwini tokubulalela. Akushiwo lapha kuthandazani towethi ingelozi lonibulalela. Oh. Kubulala tonke. Yes, funza. Ngaloko ke bulalani tonke tinganiko tenta lapha emhlabeni. Yes. Bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nekuhungeka, nekukhanuka lokubi, nebukhali, lebukukhonda tithixo. Konke lokhu kwenda uNkulunkulu ehlisele lwaka lwakhe kubantu labangamlaleli. Akunanzaba nomsenkonzweni lungakwehlela lulaka lwaNkulunkulu nganatinto. Funza. Nani nake natiphatha kanjalo. Yes. Kepha manje kulahleni konke kuthukuthela nelaka nenzondo nekuhlambalata nekukhuluma emahlazo. Khuluma emahlazo. Kwanza umzala nsekhathi bahlekisa. Labanye bahlekisana ngebolu believe nawu sekhathi. Bahlekisa ngemphathi wakho nawu sekhathi. Oh. Bahlekisa ngetini nawu sekhathi. Kube. Ningakhulumela nemanga.
Ningethi njani manje? Ningakhulumelani emanga. Ningakhulumelani emanga. Lisekhona bazalwane. Amen. Ningakhulumelani ini manje? Emanga. Hayi ngifuna ningive kahle. Ningethi njani bazalwane? Khulumelane emanga. Eish. Yabona lapho singathi singabuyisa ivim neskripoti. Sto clean imlomo yebantu. Ngoba kulula ukukhulumelana emanga. Kube Ningakhulumelani emanga ngobe senikhumule umuntu lomdzala kanye nemikhuba yakhe. umuntu omzali lemkhuba yakhe. Okay. Kubeka. Manje senembethe umuntu lomusha. Yes. Kuze nihlale nakhiwa kabusha, nifute uNkulunkulu, nimati. Lenzaba yekwakhiwa ayimi. Bukani laba bazalwane. Ngeke usikhande singaka emkhasini eliviki. Bese uyadibuda bafuna kwakhiwa nini labazalwane? Batawakhiwa nini labazalwane? Ngoba inzaba yekwakhiwa iyaqhubeka. Nisekhona? Inzaba yekwakhiwa iyaqhubeka. Long maybe sometimes I sit down and listen to others teaching me. But when during the week awufuni kuba khona, utawakhiwa nini? Ngikuthi ukholiwe umuntu omzali ungamkhumuli. Ngoba that's the only thing you know that keeps you warm. Kanti ngqolile lento lembethe. Yes. Manje senembethe umuntu lomusha kuze nihlale nakhiwa kabusha, nifute uNkulunkulu nimati ngalokuphelele. Yes. Kulabanjalo ke kude umehluko emkhatsini wemGreek nemJuda. Walosokile nalongakasoki, wetive nemsikithi. Uyabona ukuthi lokho kwenta ukuthi noma sesifike enkonzweni. Nangabe nje umlohlobo lwemzalwane lolakhumula, lwasilembatha lokusha. Awubuki ukuthi uyefika lona esontweni. Umbuka ngeliso lebantwana bakaNkulunkulu. Kodwa lo hlobo lolukholwako kodwa lolungakakhumuli. Lusabalelana. Lisangeva makholo. Lusabalelana. Kungako noma singakunika lutho nje lapha sisenda kwekuthi lubheka phansi lona ngoba luyakwatela itolo. Usakubuka ngeliso la itolo. Abathi Paula asisabati. Asisababuki ngeliso la itolo. Kuthi wakuswiphela solune magqubu ekukuswiphela kuloya umuntu loya ngoba wasala enyonini. Hey. Kedlulwa akhumulwe umuntu omzala. Kwembathe lomusha. Usina ufundiswa livila uNkulunkulu ulemukele linje ngoba linjani. Kube soshobele kuphi? Ngikhona mfundisi. Kulabanjalo kude umehluko emkhathini wemGreek nemJuda walosokile nalongakasoki, wetive nemsikithi, sigcili nalokhulekile. Kodwa Kristu ungokonke futhi ukubo bonke. Ungokonke ngithi sobangaki manje? Sonke. Sonke. Ngilihlobo lobazalwane lothathela thelo bantu basekhaya. Amen. Uqethile. 12. Ngakho ke njengebantu labakhethiwe baNkulunkulu, labangcwele nalabathandzekako, yembathani bubele benhlitiyo nesisa nekutithoba nebumnene nekucinisela. Nibeketelelane, nithethelelane, nangabe umuntu akhubela omunye, ngoba phela nenkosi yanithethelela, nanike yendani njalo. 14. Kodwa ke ngetulu kwako konke lokho, yembathani uthando lolusibopho sekuphelela. Amen. Uyalathi ehlobo lebantu uthi ungakhubeka esondweni ungabe lisaya. Abashiyana lesondo labo. Selethu ngoba sowukhubekile. Kodwa ngesikhathi sikumnanzi nawe lakho. Those are weather Christians. Nasta uhloba bantu abasekhaya. Sithele tithe. I'm telling you. Ngeke ngathi kini mina umnyaka wesingaka lo ngathi sengiyasonzela ku40 ngiphethe libandla la se-Alliance. Nangahlala phansi ngikutshele ngema stories with my life in the church.
lokunye kwakhona even today lo ngikhuluma nani. Angahlali ngoba ngikuhoneymoon. Wena suyahamba. Wena sowudubile. Wena usethe enkonzweni. Thina lesi sikhathi kukhulume bani? Khulume bafana. Hayi na literal bafana. Bantu abangange bantu babami. Ubuka ukuthi Nkosi yami, shwele Nkosi yami. Kuzama ukukhansa yini kodwa lokho. Kathi ngabe mhlambe ngasiphumile. Labanye bakutshela mfundisi, you have got a ministry, and I do by the grace of God. I could have started my own ministry, but I love the church. Kuhlala kwami anginodithamana ngumuntu. Oh. Some people try you, test you to trust you. Phones. That's it. Oh, the second one. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to. No alalisise kahle ngoba kunawakhuluma ongela magama. Anathi yini ukuthi labangakalungi abayulidla lifa lembuso waNkulunkulu. Akusinza abajayivile. Usho iBhayibheli. Labangakalungi abana wenda njani? Hayibo. Abana wenda njani bazalwane? Abana ulidla lifa lembuso. Yes, asesive. Anathi yini ukuthi labangakalungi abayikulidla lifa lembuso waNkulunkulu. Yes. Ningayengeki. Ningethi njani? Hey, buyani bazalwane. Ningayengeki. Kuthi isikhathi sembuquko ningayengeki. Amen. Sikhathi semfundo ningayengeki. Sikhathi semalungelo ningayengeki. Kube. Tingwadla. Ha? Calwa ngato. Nalaba khonda tithixo netiphingi nalabaduna labalalana nako nemasela nalababukhali netidzakwa nalabethukako netigebengu bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Babenjalo labanye emkhatsini wenu. I like that. Babenjalo labanye uphi manje? Emkhatsini wethu. Asesunze nasingisi 1 2 3 go. And that was some of you. Uyakubona sikusho kuthini lo? Kwase kwendekani? They were what? Watched 2 3. Yes. Amen. Anginathi ngiyalo senimumule kuthi. Asibuyeni sifunze kahle 1 2 3 go. And that is what some of you were. You were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Mabala onke Nkosi yami. Goli sumo yawa gihlanzweku wona lamhlanje Ungenze Unonakela amagama lesigcina ngawo. Nakuthiwa labanye beni bebanjalo. Lokusho ukuthi nabefika kuJesu, umuntu wonke nafika kuJesu akunenzaba unenqhaphutanga nelengakanani iyacatshulwa egameni likaJesu. Akunenzaba. Uthi vile letinto letibaliwe neminkonkoni yabalwa. Homosexual nalabanye
Awunawufika kuJesu uqhubeke unjalo. Kungako kusinkinga kungena lapha kuloya mnyango uyi-sex worker. I have no problem. You are welcome. Akusinkinga kungena kwesizakwa lapha. That's not a problem. Inkinga isekutheneni uhlale unjalo in the church. Ngoba lisondo inzabe ekukhonda nguNkulunkulu. Utanemthwalo yakho noma yalobhihlobo. Akhona amandla egameni likaJesu. Ngokuthiwa some of you were. But what happened? You were washed. Once you are washed by the blood of Jesus, kunetinto letinqamukako tikhawule tithi fo empilweni yakho. Bese khonda uNkulunkulu. Manembeza lomhlobo nangehlitho lehlantekile. Uma ukhona namuhla uthi mfundisi ngilomunye sengifile ukuthi yile kubamba tithele ungatheli ngendlela lefanele. Yakunikela inkosi kabusha. Lemikhuba nako konke. Ngiyacela inkosi ingiphe amandla to overcome. Ncwadi etaka ithi inqono inja lephila kunelibhubesi lelifile. Libhubesi linemandla, libhubesa lesabi lutho. Kude silwane phasa emthundelanga lelithi libhubesi nalisibuka lithi la ngeke ngiye. Liyelizubele inyathi tinbondo tinje. Lizubele indlovu ingaka lo ingaka. Zubele imvubu ingaka lo ingaka. Inqono inja lefile. Nawutawenda ukuthi moya wakho adlodlobale. Inyama yakho yephulwe. This is the day. You can come to the front. Stothandazana egameni likaJesu. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. This is the moment. Yekele wesaba, yekele mahloni. Ulungisa indaba takho. Ufuna kwalihlobo lemzalwane lothela tithele. Ufuna kwalikholwa. Leta ukhathimisa noma nguliphi likona lokulo obuthela tithele. Emoyeni lakho lelo. Sebethile labanye. Lithuba lakho lelo. Kunetinto lethi ngivimba ngathele tithele. So ubonile lokunye kwakho. Ngeke sikubale konke. Kodwa namuhla sengivile
Zinaki letithu lethi kufimbelayo. Ngiyavalelisa ngegama likaJesu. Noma ngumkhuba, noma qhamuka ngaboyihlo, noma qhamuka ngabonyoko, noma qhamuka ngakuphi, valelise namhla egameni likaJesu. Nkosi, ufuna kuthela kuthela. Letawuletha lidumo kuwe. Noma phi la ngikhona khona, ufuna ukukhatha imliso esimakathi. Ufuna ukukhatha imliso Nkosi. Ufuna ukukhatha imliso uNkulunkulu. This is your moment. Egameni likaJesu. This is your moment. But by whatever it is, akhona amandla. Akhona amandla. Akhona amandla. Thank you, Jesus. Kuyawuphela kubangqaphishi. Akhona amandla. Cela nisondzele ngahle. Sinokuthandaza manje. Akhona amandla. Valelise. Sale past letinye tintfo. Ngoba uNkulunkulu athethe inzalo empilweni yakho. Lokunye uyavuma ukhande ubuyele kuko. Because there is a spirit behind. Let that spirit be broken today. Egameni likaJesu. Akhona amandla. Glory to God. Sinakuthandaza manje. Hallelujah. Sinakuthandaza egameni likaJesu. Phakamisa intandla siyathandaza manje. Sakubeka tandla umkholo eNkulunkulu. Because I'm going to lay hands on you. Umkholo eNkulunkulu. To break every force. To break every chain. To break every power. To break every spirit. Yes, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. In the name of Jesus. 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 I release the power of that wind. Break every force. Break every spirit. In the name of Jesus. I release the power upon this life. I set them free. In Jesus' name. Every habit I break. I break. Be released in the name of Jesus. Spirit of the living God. I release the power upon this life. I break every force. In the name of Jesus. Every spirit. Live right now and set them free. Spirit of the living God. Power from on high. Break his life. I speak the word. Free, free. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Powerful and in faith and life. Right now.
Glory to God. Ulaba hasaya labai. Babe egameni likaJesu nalibandla lakho. Moya ingcwele. Khuluma sibusise thuba impilo ngempilo. Haqa impilo ngempilo ngeligange lwasezulwini. Babe wethu othandekayo. Ingati yaJesu likhuluma indaba lenqono kunengati ya Abela. Siyayirelease nakulesikhathi ngegama likaJesu thuba impilo ngempilo. Busise kuphuma kwabo, busise kungena kwabo. Babe wethu ongcwele lapho bakhona kukhona bakho kuvakale egameni likaJesu Kristu. Amen.